Musesiani na mikwatio ni watindane saa ni saa ingise ya bikangu kevye na diudho cha dini wa kitu cha Usili kiwioni cha umundi bala indi gwenda kukule otuatie dini wa Facebook ilani mutongo TV tumotumane wakugisela nambani tuotumane mkubi ili tetu kenda imuitano tuna ukili na ndo mudho cha tukevye ni kenda tuambisi na uniani ya mtu nyeni Tofik Makenzi wa Mutunga Benjamin okay. Asante nondo wako ndocha koko enyu nikenda tuendane nuo monde kwa masiro nitawa Benjamin Chalo nyeni wakili na dokumana na ofisi weta wa Chalo Mwe and Company Advocates we musio wa masako na tuyo ofisi onge we Makoani na netu sila Makoani meke badhukanio kondu kweke badhukanio ndeno ya Kenya asante endi muthenyani wa mundi musese tuthi watu inene ya yulua Makoani alamethia wa itina wa Mbanga cia Lelu ni siekika na nenda otwambisie obakwa ni chao mundu wailite kwika ila Mbanga yekika ya Lelu ni asante ila pethi wana Mbanga ni asiani wethi ave many parties ala bendwa pandu bau no wethi maybe we ndeleva we ulamwe musiaisia we o pedestrian maybe we ngale nesu we passenger kana we o passerby ko kila tu yawa kendo kila ke maana wona Mbanga ta we o mundu and we human being while it and we first of all be human enough ambo sisi akanando asu ni maumia kenda ni maumia nikenda mama nikane kana undu matono tethegwa nundu kila ke maana muno tie mali ni uthayo ko uno sio bendo Mbanga bandu chambe ndukambo panic and I musisi andu asu undu matono tethegwa mende me out of danger kendo ani maumia kana nengwela ita first aid o kwa mituki mundu no elite kweyumia kwa kilotona kila kingi ke maana tu yawa no thio kethia ni kweli mundu usunde kuona ni any sign ya maumivu maybe ndo kuona yeta ndakame akiteto kukilio pela ita physical trauma kana kutelema kana no ithie mundu ena momeuma ndene internal injury ko uwe ndo ene kindu kutu yawa no seo mundu su onenda ndona maumivu bandu enda inena ate unena onende asie sawa ni muhimu mundu su timutethesie atono sembwe hospitali la yeba kube nikenda atone kwa kila tuita medical check up ni qualified medical personnel kana aitiala meno tuika wa kusisia mundu maumanza na mandene na makila bandu kila kingi ni andu no sio kenda be accident yeka nundu ndese mundu kwati wake kana tuyese kila kitona ikika tuya andu it's preferably twa andu asu hospitali wa serikali nundu serikali wa serikali ndu isole ya mundu mumiu lakini private no bende maundu kana makamathe siana yesa kumenya ngusa nisio kana nyendo iwe hospitali ndeno toni wa kwiyungamia Yesu sienda sie maana muno kila kingi cha mwiso ke maana be kikajali onota neso silio ndu maundu angi makimia utono tethesia mundu su no sio kasisi ondu utono bikilandu mo ukasisia no anene akaunenga namba ya simu ukakunia mundu wa ukakunia munyanya ukakunia sei ukakunia siana siake ukethia ni wa maelesia lakini ona bakenda baila teta fatalities netwa nundu no advice ya nduka kakunie mundu usu simotelemete umia kwa kabai be kindu kithuku muno chekika aye muyobe Mbanga yekika na babe andu ngona to mesi kana asio ukyo mutethesi au kuliende hata mema ende nesa nundu thayo nini ngai ni wotu nenga ithayo na nowe wosa kundu katumia lana mome kwa samatele matabio kwanzia ya u na nzio ya mbola withia ni maelewa nikenda withia andu ameiba Mbanga ni matetheka yes ni undu wiba wambe mundu ile kosa Mbanga yekiko ile Mbanga yekika mundu ile kwikata you wamina kweka maundu asu you bala maybe mnaile talk to abangi the legal step that you should take nondo you miaone ke mia wile take ata chambe accident yonde yekika anywhere when we ona ye nini ye nene ye involve ngale maybe yando na mota ndo kuona tabe maumisi manene ndo kuona ngali tayaumia muno whichever way te wani wile take report to the police station kiuke maana muno
na mwaile to make sure ne ba mando askali ala meba kube kenda mwina namba ya simu ikwatikana no bakunwe simu makatabwa penda be mundu wetu abo either no asume accident ni kano passerby kano passenger kano pedestrian mwaile to tethia ne sio bundu batoneka ukethia kindu chune cha report wa police station na ibandikithwa kila kita wa OB number timeta OB number muno lakini in eta wa occurrence book kindu chwe chandikithwa by police station kana be accident yeba na kiini chochekeka nikenda kiucheche kaindi wisethia na mwaskali uni mosa ya wo aya kila kiati ya isna wa mundu a report ya ne wa OB ni chauki ati ya ombe asante ila accident ya mino report wa of any nature we also ndo watu ikane ungewa ya polisi na kitengo kila cha polisi kendo akihusikana na maundu ma accident ita traffic department the traffic department ila where they are in the police station head yetu no la wita commander command traffic commandant no wendo akwatiye maundu asu ko ya report wa in the normal be occurrence book polisi ni maone mausa ala askali ma traffic makaima kaelewa na maelewa ni maelete koka na maelewa makaandika apart from OB number wa report ni waelete andike OB la yandikwa ni OB number na maybe number 23 matukwa na kuma ba ukila kika ni maelete kila woka wa maelesia kikaandikwe bukuni yeu for record purposes na chamina kuandikwa mena jukumu ya kuma bau nikenda yumathi pau at the scene of the accident aya yuni ni mundu wandikithia sindu sio thesi kwa next step ya kuthiba la mbanga yikikie maina kwikata na maikita kwikata ni chaukisia gwa na polisi mabika pandu wala bekikie mbanga asante yu ila polisi mabika at the scene of the accident ni mendo ana duty ya kwika kila kitu ana their own independent investigations nikenda mama ne accident yeye kikata na alama umia ni chao kivo the things that were involved kindu chambe mabika na ene jukumu twailete kwendo nayo tena yo twailete kumana kisheria we should not interfere with the scene of the accident as much as possible as long as twasingali nini siokane siakongania ba kenda ni batoneka sini sundi ailete ku interview na ukethia mwasonga njangale kana ukethia ni mweka siendo sie the investigation ndienda ye sawa but of course the situation yake kana withia ngale si alinda lelo mpyo kana ukethia maybe be andu maumete muno siendo no isonga ngagwa peila siendo inevitable but as much as possible the scene of the accident should not be interfered with ko askali mo kabau ni mambe ya uchunguzi wo kindu chambe yona monundu no andu taito ni mailete kumana ngali isu sie kuete andu meana ti sawa sawa kana ngali isu kana la mebo me involved in the accident whether maybe your passenger ni meana kiuma inoti kindu chake ni mailete not ngali ine sieva kana na andu meana mebo kenda ni ngali andu meana maybe mandike nandu ikumi mo me involved kenda ni ngali mama the number plate siasio ti sawa sawa kindu kingi mama nendelewa ala metwa itengali isu mami no mana kiu maisi kana ngali isu si na valid insurance that is very important masisi kana ndelewa isu ona sio si na valid driving license ti sawa sawa masisi what is the point of impact ngali isu si akonga at what point aya masisi si ngali kwa jeba ya lelo in short siendo isi on the mayeka member might try to ascertain at the scene of the accident who is to blame nondo kiuni kiendo ke maana muno nondo wethi ya mbanga mbinge ni gwante meta mbanga lakini mono wethi ni human error maybe ndelebe na makosa no mundu ekilite lelo ki makosa ingi no wethi maybe no vehicle na defect kwa huyu askali ni meka investigate the preliminary investigations maka isi asiendo isu sion there na any relevant information maka kuliongose ila sieba umunyo mwoni ya chao withe nikenda wise ni mosa o information na mo kapia mena jukumu ya kusisi ando ala mebu onde ma make sure ni matwa wa hospitali ala manengwa first aid ni manengwa na maitethe anisia maondo asu onde nondo
aingi ona mwaskali ma traffic with ya no mavunditwe like the basic first aid undu mailete ko kunenga mundu first aids kuni moka abu makatethe yanesia na inchi na tu ya muno tuikoke kwita wata ila kumbi ya bu kethe ane tu interfere na the investigation mo kati manenge mwanya wo meke kila matona matethe siala matona nundu at the end na thukumi ma serikali na meba unikenda matutethesie maundoni yaonthe aha tweba lichaukidia wa ila yubaga ya mina kukitika twase yuningale tuinena in the sense of ningali yeka Mbanga lichaukikika ingalini ni yobetangwa ni ukuswana after how long na after kwekwata asante you kila chaile taikika accident ya mina kwekeka no with the it's a minor accident kana no accident andwa ingi maumia kana ingali no sia umia muno lakini ukendo ke maana alame involved tandu ndia utabia undu mailete kwekwa na si ingali undu nguye tialete kwambo interfere with the scene nikenda skali moke kenda ni siendo siome usola masole kenda ni kundu me ukona visa makone visa nundu nengi maikweka yula uchunguzi wona we work with records maundu ma court twenda have records and anyway even in normal life I let enda na record ya maundu asuonde kwa ungali isu kenda ni batoneka si ilete ukaika kuswa ila towing ikatwawa police station the nearest police station nikenda kuma bau maundu alangi mama nikiondu mekika na saa ingine ni andu no with the maybe accident kuyana nondu yake it is just a minor accident no with it is just a scratch no ngali yakaluo bandu kana with no baindo banini babondola tikendo kinene maybe no ka mistake kainike kana with tikendo kinene katiba kaito article 159 nikatwetekeleti at any given time to in right ya kweka what we call alternative dispute resolutions no mukio ba umwe muskali no kila chaende ya o mukanena mukewa na kenda tikindu kinene bora obine yandi kwa kila chekeka kana no with maybe be omundu omia titi lazima ngali suitwa police station no mwekaluo bu mukanena nethwa mukewa nethwa kenda ti undu munene kenda maybe ntio nyina abo maybe ngali yakuna sino banini ka scratch ngakuya ni tukewa no tekase ni mechanic wakwa no kose obisia ngali na kiuke ithela ti lazima maundu on them athi kotine no mwiwa nionge wesu ikathela bu kwa bau na muskali mwiwa nithia na kiuke ithela lakini kila ke maana kindu chune cha ile to reportiwa kiuke maana muno whether or not nimo sila nithwa bau kana mwiwa nithia nondo tila no withia yenga ngali ya abiria kana mwina bandu musembete emergency ona no mwitikile muthi bora details sioke kaetwe no mwiwa nithwa bau mukaibana lakini obiyandikwe na kenda ni batoneka ona yu askali ni me encourage kiu muno mundu ndakese asia no bongo ndiae ko mandikane nitegwa na bei na small accident ke ni choche kika ona no mumande wakili mwenda na legal document na nitegwa na maybe no nze obisia ngali nundu beyo bandu banini kana etwa ekeania nenge ko bethe na ndu tio ma ekeania ko lazima kana maybe ni waumeo banini ninguketa for medical check up wathi penda na maandiko maseo andu asumandika na kila mundu ende na copy na copy engeiwe pa police station we say the case is sorted there and for all Nemobea na indi niko acha kilungu chambe nunu naona masama kilungu chambe mahala tukakuosilela unene na tusiokithia na indi musaisi atu ambako thiu muoni wanditikani ni ndo adiwasa tusiokithia tuende na unene witu ula watia landini wa kilungu chake cha Usili ngasi tusiokithia. Asante.